Керчек иман сайбы бір genç қыз. Хазіреті Омер халифелігі деврінде суд сатқанларға судке су қарыштырмаларыны ясақлады ве бұ емріні ер тарафқа илан етті. Шерінің интизамыны тешкірмек үшін бір геже Мединені айланып жүргенде болдыра ве біраз ратланмақ үшін бір evнің диварына яслана. Evнің içinde бір қыз мен анасы арасында кечкен konuşmanı eşite. Anası: "Aydı kızım, tur, sütlerge biraz su koş." Kızı ise halifenin sütlerge su koşmasını yasak etkenini bilmeysiniz mi? Anası ise elbette bilem. Kızı, öyle ise halifenin yasak etken şeyini nasıl yaparım? Anası: "Tur, sütlerge suvunu koş. Ömer seni bu yapkanını kaydan görecek?" Kızı: "Ömer görmez ama Rabbim Allah görer. Vallahi men onun hoşuna ketmegen bir şey yapmam." Hazreti Ömer bu konuşmanı dinlegen son evine kayttı. Eyi güzel bir din terbiyesini көрген bu yüksek ahlaklı fukare kızını oğlu Asım'a evlendirdi. İşte Allah'a inanuvның insan hareketlerine müsbet tesiri ne kadar büyük.